Pak Ucok. Pak Ucok. Ah, mau cok. Ah, ribut aku. Saya gura-gura terus. Ada sudah HP ho. Sini dulu bang tu dia. Nah, mereka tenang sama kita. Ayo orang dua HP siaran mo ne. Aduh. Wah, orang mau cok. Alay ko ko nakaning hebs nimo. Ini pergi hebs lo Pak Ucok. Daw nga. Dangan ang warga sa mau cok. Mang nada baru terhor siaran mo. Ido. Na barutur na kini sa tonga. Along duro peng mo ke. Alay ko ko naking dang bepeng mo. Guys, dibik ko manori. Ale, nakiningan na lamar minggu. Ilik ko dito hepeng. Kan kulit dulu na hulian ni Pak Ucok. Harga 10 sada, harga 5.000 dua. Lo kulit tadi hulian nang na lamar sigaret. Ima. Ima ba manus sigaret? Jadi lang mar kulit itu naking di gereja Pak Ucok. Marcolete do. Mar kulit itu ali basa humano buhay manor sigaret. Ah, ima na idokon na pengopepatan idokon na menyelam sambil minum air. Idetong berkolekte tetap tapi rokok aman. Idetong. Ibu to mau cok maksudnya kikubain. Maka nasa buaya markolekte jalabu itu tong manor sigaret. Katuluali tempat durung. Oh no. Padurung parjolo nakin huba 5.000. Baru huba ulak na 2.000. Huba masih 2.000 tu padurung paduahon. Nunga baru badurung patuluhan nakin huba mesti harga 5.000 tu padurung patuluhan ni baru huba 2.000 nai. Berarti kan gak bisa 10.000. Tak basi 2.000 sisa nai. Gak bisa 2.000. Ima batong manur sigareton. Amang juga Ucok. So ngoni no berarti ho seliling di gereja kan? Hule ak kolek tem. Habibik ko manor sigaret. Dang meila ho. Dibuat to balik na. Aduh beda mah Ucok. Kuarna biasa boy marisap. Umela do biba bolodang marisap. Mangindo dua ketudongan. Ah. Aduh masuk ni Pak Ucok ko na. Umela ni betudongan dang marisa. Umela do Pak Ucok ngani lean. Ni buat musi balik na. Umela dia besong ni. Ah, tu lima Ucok. Ah. Lain butuh-butuh karu sini no basong ni. Doa ke situ be. Lain butuh. Toh medang dibotok karo sirok situ. Ale Tuhani diboto di Pak Ucok. Ah, hana bunyi di bagas kata teme diboto Tuhani doi. Iya masa diboto ho. Bo di bagas joro ni Tuhani pesong ni ho. Nili aku lek tem diboto balik na. Ah, bine bun masong ni na mangulot. Ah, mau cokop pe. Lo masong ni. Saya lido. Kang udah konakin. Dua si doa ke situ. Lain butuh ni song ni baik. Nepetikan tong dua marpilian. Tong dua baik kolek tekku. Kalau teku aman, sigaret tu pun aman. Itu aku baik. Daga Pak Ucok. Mardosa nai HP ho. Jadi wah memang aku mau cok. Ngasang hu wasong ni. Ah, wah masa mari sa piba. Ngani ngonak keningen. Ah. Maka na ulay hon na rin gani Pak Ucok. Una si mergabusi ho. Mergabus do warni. Ulay ko letem la di bekom lor sigaret. Atong gulsong ni mau cok. Di baju musuh hebeng mi sa tarut tu gereja. Hura saya sih duperak ke situ imang itong durung-durungi. Dang sumab besong ni atong. Wah, saro. Hura ko pen non amang situ on nakiningan hubo nakin balik ni durung-durung ke saro pas sigaret tu. Ala sonareng aro musuh hebek kube. No manakin na tabana ni kube musuh. Dang para kilanyak kasi situ ay ho di si. Pangiru aku tu Pak Ucok. Salinay sutong di beko besong ni da. May lahita song ni Pak Ucok. Oh, itu tu dia nate mau cok. Atong salah mah bulsong ni ba. Salah dak minok besong ni be. Nori pun nakin dang diboto Tuhan ini ni nori pun dola nak kasitu do akaruasi alboleng boto akaruasi do situ ini berarti aman narwaku HP boto Tuhan ini do HP suriate gulmi ni nguluton mananga HP no taulah di boto do HP molo pe buni dia ka di bereng jol mai ali anggo di Tuhan ini HP patar do HP bah salah mau si Tuhan ah teman-teman sabe nah Pak Miketan sama kita lagi jangan arion ale beg ingot dah sotong di beko masih melor sigaret sotong di oriho. Dang budang ko sa to nga pesong anak kidong buto. Dang boy be. Dang pos berhak memerko. Tay. Ucok. Ah, harupi Pak Ucok. Di jo hebeng ni jo ma Ucok. Asing Pak Ucok ko lala hebeng. Neng tu harupi hebeng ni. Nang manur sigar jo ma Ucok. Sa to nga pinian. Lala ning manur sigaret Pak Ucok ko. Enakin sebelum margarese kan ngau lihat tuh hebeng 20.000. Ah, harupi. Tu dia be koroy. Si 20.000 nakin. Ale, ngau ba be nakin ni durung-durungku. O durung-durung murah ni mudo. Ba mas sudah durung-durungku. Sudah di beko 20.000 durung-durung Pak Ucok. Anda hebek mon. Oh lo. O ba sudah nakin durung-durungku.
Akan banyak kemadokon nya durung-durung mana dapat ucok ni mulu. Bawa masuk dia durung-durung dah. Ay hope itong pa ucok. Marmuro sudah binom mo Ay hado pa malmalom mo. Pamalam-malam sokot di pe masuk rumah ucok. Babolong ilik ko tu nang hubay durung-durung. Bay mo pa sa sude. Yan masuk mo oruyok ko do be. Bauruy matong. Ah, iya do pa malo-malo Ay so di boto si tuwe ngoni manang ruesi na sedia di ko durung-durung. Adang bijay kon. Ma ucok. Toho do memang ireng botok ke rosi no ni. Teng botok ke situ saya di hubay durung-durung ki. Bulu bunyi pe di berkaki. Ale patar dei di joli di bata. Akan ho do madok ni tu ana minggu. Ala hubay song ni ko rui durung-durung ko buat ula na idok ko tu asong ni. Dinasihati ho wow. Diajari ho. Tapi sonari gibi diajari ho mesti betul bang. Aduh maksud mo ucok. Ay narhei danget tu siyon. Ah, narhei na pasarong do hepek ku disi. Makan hudok ko to song ni. Nang lagi nang marhepe nga. Beko bisa maho iko malo-malo do ho. Unan ko sini ajaras tu di. Ah, Ay nang busong di nama ucok. Ikon hot di ba hata ni ba. Ima ni dokon na ikon konsisten. Bol ni dok ba Bol memang dak marhepe ko nakin ba orwile dung duruki. Asa na pasahami ito mo pasahat. Ido bo ido datung na jebul atras song marhepeng song nagurang gaya. Bolang marhepeng song na marungtung song non. Dang busong ni. ah, dang bijak ko pa ucok. Beso mo ni majuhuro na masa. Bedi ula hala ido ni ulehon. Beja hala kape song ni do bolo marhepeng bago gaya na. Bolang marhepeng itu terida. Ah, ay horo na subijak. Nasa ihulen na sa beko. Iko bijak do pa ucok asarong di ho. Ah, iko saya ajaran. Dang bijak kok sarapot kok. Lamu haro ma ucok ko. Berarti wala madok ko do pe butuh ate ale mutu mangulahon. Sabu ba mo do tu kahlakan. Wala majami tahod di boto ale dang boto mangulahon. Baik mo jebeng mijo sa tu sigar. Kato nga bukus pe. Kato nga bukus pe. Dang halok kepeko. Lamu haro ma ucok ko. Ning dia jari do pe ba korupsi durung-durung. Apa yang to ba tau? Dang oleh ba song ni ma ucok. To na mau. Dang oleh ba korupsi durung-durung. Na say di pasak to ning pasar to kutu gereja mari ti durung-durung. Na say do pasar to kutu de. Horo mga jara ba song ni. Apa sonari ge dia jara wa mesti tulog bang. Ma ucok ko ba. Ay mang siguro jol masong ni sonari. Kalau madok di boto. Ali mangulahon mau. Kali-kali adong do hata ni na tua-tua na madokon mulo pagos so amang pasyajari mangalitor detar. Mulo mamura ho amang pasyajari mertali sukit. Nah, sekarang pertanyaanku kali-kali kalian kenalnya itu apa itu sukit? Sukit adalah bagian dari sejenis ramba-ramba dan tumbuh liar di kampung kita sana. Banyak sekali itu kali-kali. Nah, kalau di kampung kami, sukit ini sangat berguna untuk beberapa hal. Salah satunya adalah untuk mengikat same. Ketika musim marsuan, maka sukit inilah akan dibikin untuk mengikat same. Selain itu adalah sukit ini juga biasanya kalau di kampung kami digunakan untuk bukusnya kue atau lapet seperti ini kali-kali. Enak kali lo kalau udah dibikin kue atau lapet pembungkusnya bulung ni sukit. Aromanya sangat wow, mantap sekali kali-kali. Nah, kalau di kampung kalian ada yang sukit, terus kalaupun misalnya tidak sukit, apalah namanya yang seperti ini di kampung kalian kali-kali. Lalu biasanya untuk apalah kalian bikin gunanya di kali-kali? Coba lah dulu tong bikin di kolom komentar ya kali-kali.